Omim kut thani somni pariat kan no thleng vele ta video ti chualo ngota ya thuiwak lawin hantar lang vele ela or ihlo lam mang hian video bul han tran le tiang kan puangun tamol mol viau mayani tin deuh tho hian ruihlo hi manani a ruihlo hian kan hnam kan khotlang min suat mek zong ani hi tran kan lak tlan angai khop mai sarkar hian thei to pachua an man tam na ngiang mai boka he sarkara hian ruihlo tambik emo ti in mitam takin an ngai dan an soi ni maro chu hi thil dikani lova he sarkara hian ruihlo tambik lam ni lawin ma an la chakani ti top mai tiang thunei tu police lampang te exercise lampang te mai ba ka hian in assam rifles le BSF lamtenen po hian tho hauna nain tiang chuan chak takin mala kania tuna phei hi chuanin ruihlo do be pui kalpui ni in Mizoram aron lu na kong sang sanga hian duty in siamin district sang sanga te mala kania sarkari NGO malak na in ruihlo do be pui thak me kania han man mol mai ani hi metam fatamain hian man tam khop maya met hi ruihlo huai sar tak mai ania he channel apo hianin kan ron hlur bing to nge kha a ruidan hi ara thlaka taksa ati chene so viau mai le ngala chutiang khop chu nia mette phei hi chu mizo thalai te hian tilo se du om khop maya thodan hi ra thlaka ngei a harawe khati hi angol vena ti in an soi top mai ni chutiang khop chu nia maro chu Mizoram ruihlo abikin metam fatamai nan man te hi chu rampon na mathon dar tur ni hian lang deu ni an soi oleng po ni sela asiper hi mizo thalai te hian an lo dong le nge dona miang zat tak hian nge met hi khoi tong ti po hi hre thiam har takani to ni heti lai han champhai police te chuan ni somni paruk thlakwa sang ni somni panga khan Mizoram atanga Myanmar atol lu tur damdoi alprazulam le correct thanem takan man ve bok champhai police te hian zote dai bulfek kong zote atanga KM thum vela random check-in an neya Myanmar bike kendo 125 an endigna tangin nylon ip chunga da alprazolom thanem takle correction mu chuaka akeng tu gokhanen kumsomli pasari thalmual Myanmar acheng nia soi chuan man ngal champhai police station a NDNPS ekle the Immigration and Foreigner Act 2025 lo thanin thu boy siam sakani alprazolom hi bom somsari pakwania box khata hian strip somruk zel omin strip khata hian alprazolom mum som zelo oma heng box somsari pakwa hian alprazolom mum singli sang sari zalia oma cheng noi somko pali point pariat hu nia chu tani alprazolom ba ka hian correct pariat man ani boka correct sa hian rui theina kode na tela champhai police tan damdoyan man zongjong hi cheng noi somko panga point pani man hu ni a chu tani tourism department lam hian matharan lamup mup maya tuna hian masona tamtak he sarkara hian tourism hian an nei chhome kani tourism department board sa in Chaltlang tourist lodge world tourism day manani tourism minister Pu Lalnghinglova Hmar chuan ZPM sarkar noya project thar cheng noi singthum sanga jasari somko paret point pani man an nei thu soin kumsang ni somni paruka tang chuan tourism calendar mumal taksiam ani to don ati Pu Lalnghinglova Hmar chuan khwal jinten Mizorama lozin hun tur an hriat lok theina atan tourism calendar mumal taksiam tula an hriat thu asoya kan kut le festival man thin sang te hi a hun tur kan bituk lok vek dona chumi mil chuan khwal jin tur te po an lo in ruwa man lok theyang ati Mizoram hian khwal jin tamzok an lo ru theina tan thei top chu ani zel don ni na soi lo zo run pui chu zong chang tlak ani thu soin tourism the minister chuan lo zo run pui hi inti hlimna satli ani ngot lova lo zo run pui nei na hmuna te lo nei tu ten an thlai thar an hral sa hlea tourism department hriat puina khera lo zo run pui hi buat se ani ngai lova wardeu se kan duani tundin hmuna chuan mizo le mizo lo kanin zo puya tuna tanga kumsoma chuan khwal jin ten min zo pui nge yang ati tourism minister chuan Anthurium Festival an thar thole don ti soin akal phung ero dang lam deu dona a hmun heta tan Reiekah ruat ania a hunatan October kar masaber ani dona Anthurium huna te Anthurium huana te po kan lu tanga aching tu te promote lam hoizo nga man kan tum Chaltlang Pui Festival po kumtin man thina ni dona ti changtun sel kan tum ati mizo chome promote nan travel fest te po bot sei ani tur thua soi thilti pui thamdeu thlen donin a hmun ma tura Mizoram in har satna to thin thu soin minister chuan chumi sutkian na tan chuan thei top chu in ma kan la tuna chuan thing sul thlia construction of convention center
Mizoram atan Ministry of Tourism in cheng noi sang kwa zakwa somsari pakhataron sang sonto thingsul thlia Central YMA rama sakturani a Central YMA te hemi tan hian an tho hlok hle Tourism Minister Soidanin ZPM in sarkarna an chan hnuwa Tourism Department waya project rang somatan cheng noi singthum sanga jasari somkwa paret point pani mu ani project then khat chu thomek ni in then khatero tho tran alani lo dewa heng ba ka hian project lian tham engemaw zat hlotling ngei tura be sei ania chungte ero a hlotlin na mu alani che lo wangin puan zar arem ri lo ni ena soi rail ten ron lut tana ti hian sarang thlengin state capital bulmaya station na ron oma ewang hianin khwalzin hi Mizoram hian anga sot don ni hian a hriata tourism lama po thei top kan chu hi ngai khop maya Mizorama ron jin kho thong du ve hrim te kan rail kong tunnel thui tak te leido sang tak te atanga Mizoram ramngo hringdup mai raidup mai han thlir te hi man hla han ti em maya heng ringot po hian ron jin chan don ani chuwangin khwal jin te hip thei tur hian kan lo in bot sei so sawanga ya sarkar te le mi puite po hian hetiang lam hi kan ngei ven chawangai khop mai tourism hi Mizoram sarkar sumbom thatak ani thuai theiabe sei omani hetila hian chief minister le US consulate general in koma hemi chungchang hian tarlang veleila chief minister Pu Lalnghinglova Hmar pisa Mizoram tloa ronjin Kolkata US consulate general Kethi Gills daya sa koma Mizoram ron tlo wanga lom thu hrilin hun nuam tak phang turin du sakna ahlan Kethi hian Mizoram chu moi ti thu le ron tlo achak thin thu asoya US Mizoram na thlak tam takan oma anum na hmuna khwale tui tha an ni zel chutianga inzom na thatak nei kan ni awang chuan ron kal hi kachak zual ani ati Mizoram US company te ta na investment kalpui theina chi a omani chuan a tulanga tranpuya in huam thu CM Ril chief minister chuan investment lama Mizoram tranpuya in huam na lom thu a hrila foreign funding malak na lam chi reng chu central sarkar rem ti na hnuai kalpui vekani Mizoram na thlak US a cheng an tam towa chuwangin Mizoram mi puite singa US lo du an tam ve tial atia in pota ka tho ho tula ti thua soibok Kolkata US Consul General Kethi Hills Dayas le atho puite hian nimin pia khan Central YMA office an tlo boka Central YMA President Pu Lalnghinglova le rhuai tu dang ten an lo dong song Central YMA rhuai tu te hian Mizo thalai te ta na enga motal ruam hmanna siam sak dan kong zon sak turin an nge na YMA in ral tan an lo boi pui dan te po an soi pui ani tunlai chu dampabial by election campaign akal chhaumup mupani ya party rang ten campaign ngortekin an kal chho pui ta meka hetilai hian party in beina thom por hriat tur om chho ve ta fo mai hi chu thil makani lem lo ani dan tur anga ngai te po ani chutilai chuan MNF chuan thu chua an siama central sarkar tlon luat awanga dol zor chief minister Mizoram in kan ron mek ti an tar langa PM sarkar ko da ZORAM him lo ni in MNF lam chuan thu chuan siam MNF tarlan danin chief minister in September ni somni pani sangni la somni panga ZPM office thuwa soya trangin athil tum le aril ru dik tak alo langa thil tum le ngai dan lo lang te kha ZORAM tana poilian tak thlen thei tu turani FCAA sangni somni pathum hanga central sarkar laka dol zor tamai hi dol zora azor tamai hi apoi hlea ZORAM himna tura kong dik zo le thuai turin MNF lam chom chief minister an nge nani hatila hian India chuan Afghanistan lir nging tuarte tranpuina athon ta Afghanistan khan lir nging ra phlak tak khan tuar ani kha sarkar lai pui ina Afghanistan lir nging tuarte chom dol na tur hi thona Chabahar port kaltlangin thon ania Kabul a thleng fel to nia soi hani punta gang khan India hian chom dol na hi September ni khat kan trak pathum hangin lo thon towa tuna hian longa tangin athon le ta ni Afghanistan a hian August ni somthum pakhat kan magnitude parukana in lirang hinga ni kha mi sang ni chuang zet an thi pha nge a mi sing ni sang thum vel an omna tanga son chuangai khopin an sopropani Ministry of External Affairs chuan India chuan Afghanistan lirnging tuar chom dol na turin container pathum chu Afghanistan thu nei tu ten hena an thon ti soin bungra thon te hi ei tur rang tuiti thiang hlimna protein powder tin sheet sleeping bag hygiene kit tuida thatna puan in blanket essential medicine le damdoi dang rang te ani thu MEA thu puang tur an dir jai shol chona soi Prime Minister Narendra Modi chuan Afghanistan lirnging tuar te chu ator pui thu soya India chuan a theia piang chom dolna pek ain huam reng thu le
har satna sun kian ani theina ta na pui tura anin pe reng thu modi chuan a soi ani heti lai hian Gaza sarkara Hamas antel lawang ti in Palestinian president chuan a soi tuna hian UN in khom pui na yania ningani khan UN General Assembly ya Palestinian president Mahmoud Abbas chuan thu a soya New Year ka nei ni in Gaza Stripa indona to phuna sarkar din ani huna Hamas antel don lo ti a soya Hamas te chu Palestinian te ai o tu an ni don lo ni na soi President Abbas chuan kumsan le somni pathuma Hamas ten Israel an bei kha ami te chuan an thlop lo hle ti a soya indona to phuna firfiak pol chuan Gaza in rel bolna engchan vo ma an nei don lo ti a soya hemi rual hian Israel in Gaza Stripa baya wangin mitam tak thina chiat na na sa takle ei tur nei lo mang angte tiang chuan an pung mek ni na soi Gaza Stripa indona to phuna sarkar indin dan tura mathlir nei te soin Abbas chuan Palestinian Authority chumo phurna lavek turin anin pe ni na soi Hamas te chuan Palestinian thu nei tu te hena an ral thuam te an pek lu veka ngai don ni in Abbas chuan soya Gaza remna le mona om theina turin US President Donald Trump Saudi Arabia France le United Nations te chu thopui anin huam reng ni na soi ani o khati china kan tun trum news su kan han du tok le potanga damte en kan omanga point lai lama khovel tu tharin dona tu thar le rambial buanate kai thla kan tum le don nia in zawain mangtha le vek ole